Mas daawan naman karuba no apay nga daytoy akan takit salsalain dagiti agkalaysa ijay sa bali nga bansa. Isu nga kinitak man inamiris ko iti kayat nasawen daytoy akan takit namuak nga pudno gaya manapintas ti mensahe na talaga nga mayan natop kadagiti agkalaysa. Daytoy ket kinanta apo ni Kenny Loggins para iti kabsat na nga nagkasar ket isumit ten ti kantaen mi para kada kayutap no maamanyumet iti nauneg nga mensahe na daytoy nga kanta. Ismandag sa dakuna anagasatak amakiden naken ka ket agdadagsen kan umalantu kadata dagiti anak ta binukel ni ayat narway ti masakbayan da ket uray pa'y awan kwartata nulakit di agpinpin na tegta agwaras tot ayat ti anak ta katunggal makariingak lulwat ragsak at kanyak kunamto nagsya at naragsak apan nagbiag Katno lang day di kalman manakibarkadaak jak makatakder kasla sugal minalasak tatantaad da ka akadenak mang tari pato kanyak nang tedpigsa mamaliw ti langak ket uray pa'y awan kwartata nulakit di agpinpin na tegta agwaras tut ayati anak ta ket tunggal makariingat luluwat ragsak at kanyak kunam tu nagsya naragsak apa nagyag kung napay ti barata agkatunusan ta natigker ta adwa na siya atak nga ama amin ket no mangrugi awan lati awan intundi agbayag naraway tong ti panagbiag uray pa'y awan kwartata ulakit di agpinpin na tegta agwaras tut ayati anak ta ketunggal makarariingat luluwat ragsak at kanyak kunam tu nagsya at naragsak apa nagbiag bakit ko sikat silaw ti pagtaengan amin adda kaniyam ikarik asiksika lang pirukin yo ti ragsak yo ket ikuton yo narigat ti agsolsolo ket mga asawa kayon uray pa'y awan kwartata ulakit di agpinpin na tegta agwaras tut ayati anak ta ketunggal makaiingat luluwat ragsak at kanyak kunam tu nagsya at naragsak apa nagbiag. So alitan karuba iti kanta api na magatanta ti Tanis. So Ilocano ay Ilocano ay get kanta ni Danilo. So once again from the Four Decade Duo, good evening and God bless everyone.